كان بيننا الحديث dan tosna kana abid kita temu lima mata teng dem mana kana tos nam tos nga tekos ete nante nga pate cincin kol sanga telah jam 11 tak tahu pola keadaan genting are. Kemarin mau kadung dateng pendur-condur akit. Cok iya sanantos dirujuk tajuk baba telengan le ke tajuk yakta. Paling dateng. Ndak popon. Dia anak buah tepak ke selopon. Kalau TKB tekin telengan landau. Pah beda boleh situ ngena. Telematan tak ada sekali. Lan dia anak buah dua tepak ke selopon kapi. Oh, ini bunyi nyanyi nedung apa? Oh no! Aduh, sakit. Peren tedung taskan bungkenan bah karo labu. Kaki mila gelan bos. Nak gelan kikin oi. Abaya sana tos kaki tuh labu di atas. Sakit kapi ya. Nah. Aku. Solo pol 11. Bencol cetak re. Iya. Ada are bencol har mari. Jere saya kekarep si bencol jere. Yang macet bos, orang turun kapi mudik para telasun. Nder, telo embong lawak selak kapi bos. Melang cara ngembong raja. Make embong raja orang tak seperti biasanya bos. Orang toron kapi. Jadi senyaman. Pajalan misi kita. Mun pusa orang dek pakun pusa ulit. Siapa bos? Ada di bulan boleh. Ya maling. Oh. Dek remap bos re. Aning misin nggak ke mano. Oh be. Komisi maling. Tak tahu. Oke, makan tak masan rasanya. Injek bos, injek. Itu nih, namangkat. Enak tuh sah. Siap bos. Ada dek remes sing ijo. Tebelin tak apa. Pas tahu ya. Tak iya. Diberi misin ngecan ke mano. Kan setia bisin obat maleng cengkok tak pernah ngicok bimbu tak pernah ngicok ke siapa ya ceri ngicok ya mereka ya cengkok tak tahu ngicok mayu bulu kah dari bos cok ngicok bener karo asetuse karo iya salah lah abah tak tahu mana sapasa ki serong ngicok siapa coba kingko bertak kuat dia. Ya bos. Halo. Udah di mana? Udah ibaran roman kleber bos. Bagus. Keco kaki rengki sukin jere. Iya bos. Oleh berapa lah? Banyak lah bos. Ya. Oleh apa nih bos? Bagus. Sudah kirim ke markas. Bos. Wis bos. Assalamualaikum. Apa nampuk hijau Songko? Ya harus bos. Waalaikumsalam.
Ada orang Maria, bos nelfon. Tak tahu ke iya, mayu baru di bos. Mayu. Maka anak mata si belum datang. Mulai mulai ya.